twongeye kuba ikaze abakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mumeze neza mwese ari amahoro aho muherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru ariko mbere yuko tuyarambura ndore ingingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu kanya. Intasi y'u Burundi yafashwe mpiri na twigwaneho, turaza kubabwira ibyayo ndetse yanavuze n'ibintu bikomeye. Turaza kandi kubwira ko amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo azazana amamiliyari y'amadolari. Mu yandi tuza kubwira nuko FARDC na Wazalendo bakomeje intambara hagati yabo hariya mu mujyi wa Uvira. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV wategure kandi ugiye kugezwaho na Nkunda. Intasi y'u Burundi yafashwe mpiri na twigwaneho. Umusirikare kazi y'u Burundi wo mutwe w'ingabo z'iki gihugu ushinzwe ubutasi bwa gisirikare yafatiwe mpiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho igihugu cye cyohereje ingabo zo gufasha FARDC mu kugwanya M23 na twigwaneho. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo soldat de première classe Nkuruziza Gorete yafatiwe ku rugamba ingabo z'u Burundi zazihanganyemo na twigwaneho. Amakuru avuga ko Uburundi bumaze iminsi bwarohereje mu ntara Kivu y'Amajepfo amagana y'abasirikare bo mu mutwe ushinzwe ubutasi bwa gisirikare J2 ndetse n'abo mu mutwe w'abakomando Unité des Opérations Spéciales. Abasirikare boherejwe muri Kongo kugira ngo babashe guhangana na twigwaneho irengera abasivile bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Imyirondoro ya Nkuruziza wavukiye mu ntara ya Karuzi mu myaka 26 ishize yerekana ko abarizwa muri J2. Inkumi yemere umwe mu miyoboro ya YouTube ko yafashwe nyuma y'ibitero bagenzi be bafatanyije na FARDC cyo kimwe na FDLR bari bagabye ahitwa Rugezi hafi ya Minembwe. Yavuze ko yafashwe mpiri nyuma yo kwazagerageza guhunga iyi migwano yabereye mu Rugezi nkuko mwagiye muzumva. Reka amakuru yacu tuyakomeza kuri inkuru ivuga ngo DRC n'u Rwanda amahoro azazana n'amasezerano y'amamiliyari z'amadolari. Leta z'Ubumwe za Amerika zirashishikariza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'amahoro azagendana n'amasezerano y'ishoramari rya miliyari z'amadolari mu ishoramari ku mabuye y'agaciro nk'uko umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika abivuga. Ibiro ntaramakuru Leta bivuga ko Masade Bulusi kuwa kane yabibwiye ati ubwo tuzasinya amasezerano y'amahoro. Amasezerano ku mabuye y'agaciro na RDC azasinywa uwo munsi maze andi kayo ariko atandukanye mu ngano azasinywa n'u Rwanda kuri uwo munsi. Amerika na Qatar imaze igihe mu muhate ukomeye ukumvikanisha ibihugu zombi ngo bigere ku mahoro. Nyuma y'intambara imaze igihe muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ubu gafite imijyi ikomeye Goma na Bukavu igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Muri aya makimbirane ingabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha M23, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo nazo zigashinjwa gufasha inyeshyamba za FDLR zigwanya ubutegetsi bwa Kigali. DRC n'u Rwanda bose bahakana ivyo. Kuri uyu wa gatanu byitezwe ko abategetsi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda baha Washington DC buri bamwe ukwabo inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro byitezwe ko ashobora kuzashigwaho umukono mu gihe cy'amezi 2 nkuko Leta ibivuga. Umusaruro w'ibiganiro z'amahoro kuraboneka kuko imigwano yagabanutse bigaragara muri ibi z'umweru hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Masade Bulusi yavuze ko hagati muri uku kwezi kwa gatanu umukuru w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio azahurira i Washington DC na mugenzi we w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bemeranye ku nyandiko ya nyuma y'amasezerano y'amahoro. Bulos avuga ko mbere y'uyu muhango wo gusinya aya masezerano uzabera muri Maison Blanche, Washington DC yiteze ko ibihugu zombi bikemura impungenge za buri kimwe. Urugero ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zabwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kureka gufasha M23 na Kongo igakemura impungenge z'u Rwanda ku mutwe wa FDLR. Mbere yuko kandi aya masezerano asinywa, Bulos avuga ko u Rwanda na RDC bazabanza gusinya amasezerano y'ubukungu na Washington DC, arimo ko kampanyi z'abanyamerika n'ibindi bihugu z'iburengerazuba zizashora miliyari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imishinga y'ibikorwa remezo yo gufasha ubucukuzi mu bihugu zombi harimo no gutunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda. Leta isubiramo Bulos avuga ati amasezerano na RDC ari ku rwego runini kuko ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'u Rwanda rufite umutungo kamere mwinshi n'amahirwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva mu kuyacukura kugeza mu kuyatunganya no kuyacuruza. Bulos avuga ko kampanyi z'abanyamerika n'iz'uburengerazuba zabwiye Washington DC ko zizashora miliyari z'amadolari muri aka karere ayo masezerano y'amabuye y'agaciro namara gusinywa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko bo babona ko uyu muhate w'amasezerano y'amahoro yashizwemo imbaraga na Qatar na Amerika udahagije kandi ko binubira ko uwo muhate uheza abanyekongo mu biganiro birimo kuba.
nubwo bashima intambwe iheruka guterwa hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi na M23 hamwe na Kigali na Kinshasa, aba bavuga ko ibiri mu nyandiko yerekanwe y'ivyo bumvikanyeho bidahagije. Mu nyandiko basinye Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Deri Sesanga basavye ko haba igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, babanje kwiga impamvu muzi z'ibibazo no kureba umuti uramvye. Mu mpamvu muzi bavuze ko zitera ikibazo cy'umutekano muke, bavuze ko harimo guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi no guhonyora uburenganzira bw'ibanze. Bongeraho n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no kwigabiza bitemewe n'amategeko amabuye y'agaciro yayo. Mu bisubizo biranze, aba banyapolitike bane bavuze ko bashigikiye umuhate w'abasenyeri Gatolike na Protestante bamaze igihe begera impande zose zirebwa n'iki kibazo. Bavuga ko ariyo nzira yonyine abanyekongo ifungure impande zose. Basabye abandi bose ubutumwa bwa Afrika, Doha na Washington DC gushigikira uyu muhate w'abanyamadini. Kabila, Katumbi, Fayulu na Sesanga basaba kandi ibikubiye mu masezerano ku mabuye y'agaciro avugwa na Amerika bigomba gushirwa ahagaragara kugira ngo habe umucyo. Mu yandi makuru nuko FARDC na Wazalendo bakomeje kurasiranira mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira haramutse imigwano hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'urubyiruko rwa Wazalendo. Abatuye muri uyu mujyi bavuga ko bamanje kugira ngo ni M23 yawinjiyemo, ariko ngo baza gusanga atariyo. Hashize hafi iyinga abasirikare ba RDC n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo barebana nabi mu mujyi wa Uvira. Byafashe indi ntera kuri wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, ubwo basanzwe bafatanya na FARDC mu kugwanya M23 bahisemo kurasana mu buryo bweruye. Iyi migwano yatangiye ahagana ku isaha 11 z'igitondo, itangira ahitwa Kasenga mbere yo gukwira mu bice bihakikije mu gihe gito. Ahagana ku isaha 4 impande zombi zahagaritse imigwano, ariko ku gicamunsi cyo kuri uwo munsi wa kane urusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana mu mwanya muto cyane. Umwe mu baturage yabwiye itangazamakuru ko baraye bazinze utwabo ngo nibikomera baze gukuramo akabo karenge. Abatuye ahitwa Kakombo bavuga ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuri uyu wa gatanu, bakemeza ko ubwabo nta yandi mahitamo bafite uretse guhunga. Abaturage bavuga ko urusaku rw'imbunda toya nini rukomeje kumvikana muri uyu mujyi wimukiyemo ibiro bya guverineri w'intara Kivu y'Amajepfo nyuma yuko yirukanwe na M23 mu mujyi wa Bukavu. Abagwanyi ba Wazalendo bivuga ko bashaka kwambura intwaro ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, bazishinja ko iyo bumvise imirinde ya M23 bahita biruka bagahunga. Wazalendo ivuga ko hari abasirikare ba FARDC bateguye ubwato bugomba kubambutsa bubajana ikalemi mu gihe abagwanyi ba M23 baba bateye umujyi wa Uvira. Impande zombi kandi ngo zirafa kubangamirana mu bikorwa by'ubujura bwiganje muri uyu mujyi wa Uvira no guhohotera abaturage ku manywa y'ihangu. Abasirikare b'Abarundi boherejwe kurinda umujyi wa Uvira banze kwivanga muri iyi migwano. Amakuru avuga ko M23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira byoroshe kubera umwijyane uri hagati ya FARDC na Wazalendo basanzwe bafatanya na FDLR. AFC M23 yatangije ibikorwa byo kubaka umuhanda Sake Masisi ungana na kilometero 56. Ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ryatangije ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka umuhanda uresha na kilometero 56 uhuza centre ya Sake na Masisi. Manzi Ngarambe wiri guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Nyirangongo ushinzwe ibijanye na politiki, ubuyobozi n'amategeko yavuze ko iyubakwa ry'uyu muhanda ari igikorwa cy'amategeko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati ihuriro AFC M23 itangije ku mugaragaro ibikorwa byo kubaka umuhanda Sake Masisi. Ni ikiciro cy'ingenzi kiganisha ku mpinduka z'ibikorwa remezo muri Kivu y'Amajyaruguru n'abayituye. Vice Guverneur Manzi yavuze ko mu gihe cy'imyaka 10 y'intara yari yaribagiranye kuko nta mihanda yubakiwe cyangwa ngo ihabwe serivisi z'ibanze. Yagize ati ihuriro ryacu ryumvise impuruza y'abaturage kandi twabasubije, sa magambo ahubwo ni ibikorwa. Uyu muhanda uzubakwa na sosiyete y'ubwubatsi Delta 2 Construction SARL ku nkunga y'ihuriro AFC M23. Nyuma yo kugeza amazi meza ku batuye mu bice bitandukanye z'umujyi wa Goma no kugeza amashanyarazi amasaha 80 kuri 80 ku batuye mu mujyi wa Goma, Manzi avuga ko AFC M23 uyu munsi yateye indi ntambwe iruseho. Vice Guverneur Manzi wiri akomeza agira ati abaturage bavuze ko Kivu y'Amajyaruguru itigeze igira ibikorwa remezo kuva Kongo yaba igihugu. Uyu munsi ihuriro AFC M23 irimo guhindura ibintu ku buryo budasanzwe. Ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru bwatangaje ko uyu muhanda ari ikimenyetso gisha muri iki gihe, cyane ko impinduka zizagera mu bice byose bigenzurwa na AFC M23 kandi buri muturage akagerwaho n'ibikorwa remezo. Ati
ni amahitamo y'abaturage no kuri twe gushaka kw'abaturage ni itegeko kuri twe. Reka tugushimire we twabanye muri uyu mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe twakubwira ko byoroshye kuba wakanda aho hasi yanditse ngo subscribe kugira ngo uzozibona amakuru n'ibiganiro tuba twaguteguriye kugiye mugire ibihe byiza n'amakuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagezweho na Nkunda duhure mu makuru yacu ataha.